Manipur Assembly ni khalas economic blockade apan mamata laheloi ingnesing na mading tina pangthok an ganaya ECI na thazal pikre awon ba Manipur ma purakna na balak ni khalas yam maru ay haina Assam ni chief minister yam fondo pre economic blockade na jiriba mi fal project ta town apan pi rehna rajan goy na fondo pre amasung UNC के president गाइडन कामई लाख लेवनिंग थोका प्रमित मणिपुर हाई कोर्ट अमु लाख नपा कोर्ट अस फुल बेंच न खंगन क्रे मैम खुरमजरे अदोमने यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने अयोक्रम सोमेंद्रन हौजिक पुंजास फावगी मरोइबा पाउसिंग मियामन पिजरी मणिपुर स्टेट की ओइना फेज अनि थोंग पांगथोकदर तरामाथोइ सुबा असेंबली मिखलसे यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC की इकोनॉमिक ब्लॉकेट नमरम ओइरगा अपन बमत पीरोइ हाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जाइदी ने फोंदोखरे वाफम असगा चिंगमेरोंग दलाइबा क्लासिक ग्रांडेदा सही असि के मार्च मरी निपान पांथोकदरब जनरल असेंबली मिखल मरी लेना स्टेट इलेक्शन ऑफिशियल सिंह सेम साब की थबक थौरम सिंह यंगचिन लोयरब मतुंग पाउमी सिंह उनाब मदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नासिम जाइदीना पाउमी सिंह फोंदोकलमखिबने डॉक्टर नासिम जाइदीना हाई लाखदर मिखल से हौजे हौजे चथरब इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना अकायब पीगदरा है वफम लाखपदगे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल सिंह वारी सानरे लोयना मिखल से इकोनॉमिक ब्लॉकेट नंबर ओइरगा अकायब पिहल लोय है ना थाजब पिरक लैरे नाकलमरोमदा मिखल से सिजननबा गाड़ी सिंगदा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिंग मरांकाइन फंगनरब मरी लेनब अथॉरिटी द खंगनख्रे हैनसु डॉक्टर नासिम जाइदीना मखा ताखी नाकल मरमदा स्टेटस की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम नंबरम ओइरगा मिखल असिदा अकायो पिहंदरनब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सिंग अमदे एसपी सिंग दा डायरेक्शन पीखरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम मसिना इंफाल द लैरिंगै मनुंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंग इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल सिंग होम डिपार्टमेंट इनकम टैक्स नार्कोटिक्स अमदे सेंट्रल फोर्स सिंग मकोक थोंबु ऑफिशियल सिंग असु उनकी लोइनना ECI की ऑफिशियल सिंग ना मिखल असि की दमक स्टेटस ने सेम सारिबा सिदा अपियन व फोंदोकलमकी We are requesting everybody in the state to cooperate us in the conduct of smooth elections. We have undertaken a review with the state election machinery. We are of the view that our election process will receive cooperation from all people who are involved even in economic blockade process. So I think our election process should remain smooth. There is a priority and sufficient availability of petroleum products for our election process like petrol, diesel. So there would be no problem on that count. करप्शन थलब कांग्रेस ना इंडिया मसुंग मणिपुर होंगमु पुरपंगम लोय हैना असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने फोंदोखरे लंगथाबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरफ ओरे बक्रम जोगी ngasi इलेक्शन गमरी लेना पांगथोकपा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कन्वेंशन मदा वाफम से फोंदोखिबने ngasi sajing kangjebong handball ground na pangthoki bathauram aduda sarbanandana anobu manipur ma oirakna namagi damak miyamna lakadarba election asi khudong sab lobu matam yaure sahi yankhai rom assam na congress na government parakpada sakha thorang gi thabak thinthabata natana corruption yomki adubu ngasi de assam gi miyam su wakhal laktuna BJP government lakpadagi ahong kya lakle fongdoki Makha Taratuna, Prime Minister Narendra Modi and North State Singi, Southern Bagidama Honoriba Sing asi Kangbiduna, Manipur Mia, the Mikap Toko Matam Yaure, Status da Center the Gisel Kia Tadar Labasu, Congress Nama Famsan, Shizinade Amade, Economic Blockade, Waroshin Puraktribasisu, Congress Government Asinani Hana, Mahak Namaral Siki. Several thousand crores for the road sector, for the construction of bridges in the state, but because of the Congress government in the state, nothing is happening because Congress doesn't want this Manipur to grow, Manipur to stay at peace and harmony. It is the Congress government who is responsible for all this economic blockade. ये मणिपुर राज्य की जो भी स्थिति है, इसका अगर कोई बदल सकता है, सिर्फ बीजेपी बदल सकता है. चाहे आप हमारे बेरोजगार नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, सबको अगर कोई उठा सकता है, कोई मजबूत बना सकता है, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ये बना सकता है.
South East Asia की ख्वाइदगी मरोइबा साना खोनबगी मफम इम्फाल न ओइगनी हाइना हानन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइरम हौजिकना आसाम की चीफ मिनिस्टर ओइदबा सर्बानंद सोनोवाल न फोंदोखरे लोइना मार्कना यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइरिंगैदा मणिपुरदा मकोक थोंबा IAS ऑफिसर सिंह हंजन हंजन तरुकलक थादुना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबगी लम पीबगी वाफम लोइसनरब होनकी अदबु मणिपुर गवर्नमेंटना मतेंग पांगकिदे हना मराल सीखरे वाफम सिंह असे ngase भारतीय जनता पार्टी सगोलवन मंडल द सिंधुना सगोलवन थिंगोम लकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा मिखल गमरी लेनब मियाम की मिफम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल पोंदोखिबने मार्कना हाई मणिपुर बीजेपी की गवर्नमेंट लाकलबदे इम्फाल सिटी असे इंडिया की ख्वाइदगी फब स्मार्ट सिटी अब ओइगने मणिपुर असे ह्यूमन रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स निसिंग तोंगान तोंगान रिसोर्स क्या लैरबसु पालिब गवर्नमेंट असेना थवा साधना लैरे अमदे मणिपुर मियाम की याइफनब तौगनी हाना सखिब वासक ngang na sat ngamdre phongdoki माना मखा तारदुना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तव था अहम हेंजलकलब फावबदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर करी येंगदुना लैरिबगी हाना फोंदोखिबगा लोइनाना इकोनॉमिक ब्लॉकेट लोइसन बाहायबसे स्टेट गवर्नमेंट की मथौने सेंटर की नत्ति हानासु फोंदोखि During my tenure, I sent top IS officers to import for the settlement of land 6 times, but there was no positive response. इसलिए आज तक ये कांग्रेस सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के सिलसिले में मदद नहीं किया। इसका मतलब साफ है, वो नहीं चाहते कि मणिपुर प्रगति की द्वार पर पहुंचे। Not only smart, tomorrow when BJP will form the government, then it will be the smartest city of this country. That agenda is very clear. Modi ji is very kind to the people of North East. आज मुझे किसने बताया, सर्बानंद आपने तो गुवाहाटी को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से खड़ा करना चाहते हैं, तो इम्फॉल कैसे खड़ा करेंगे? मैं बोला इम्फॉल होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यू हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी ग्रेट ओलंपियन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेट। मिखल नक्सिलकपका लोइनाना पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरक्ता अमगमगा हुनबसु कनखलकली लोइनाना मपाल लमगी लीडर सिंगसु लाक्तुना मागी मागी पार्टी सिंगी बोर्ड खोमनरी असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवालना कांग्रेस न सही 15 स्टेटस दे लंगाक पायरकपदा करी अहोंब उरबगे अहोंब पामलबदे स्टेटस दे कांग्रेस मुथत पतंगाई फदे हाय फोंदोखरे वाफम सिंग असि लाकदरबा मिखल असिदा 6 कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेफम ओइरिबा लौरेंबम रामेश्वर की लंगदुम हाई स्कूल लंपाक पांगथोकिबा मियाम की मिफम अमदा फोंदोखिबने माक मखा ताखिबदा कांग्रेस न मणिपुर की दमक करी तौखरबगे मणिपुर बीजेपी न गवर्नमेंट पाइरबदे स्टेट असि पृथ्वी की मनुंग दा चाखोटबा स्टेट मा ओइगनि हायनसु फोंदोखि। अभी कांग्रेस क्या बोल रहा है? सेंटर को गाली दे रहा है। ये सेंटर का काम नहीं है। मैं भी चीफ मिनिस्टर हूँ। अगर असम के अंदर कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट करे, उसको उठाने का काम मेरा है, सेंटर का नहीं है। अपने कमजोरी को दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकाल में आपने जो देखा है, ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना पाया, ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट खत्म कर पाया, तो ऐसा कमजोर पार्टी को आप सत्ता में मत लाइए। जहां मोदी जी है वहां ईमानदार, मेहनत, इज्जत सब कुछ है। यूनाइटेड नगर काउंसिल की थाउ मखाई हेंजिलकलब इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिन मरम ओइरगा इम्फाल जिरपाम रेलवे प्रोजेक्ट ता चाउन अकाइब पीरे ब्लॉकेट असे मखा ताना सथब तारबदे प्रोजेक्ट असे मतम साना लोइसन ngam लोइदबगी अकीब लैरे हना रेलवे मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजन गोहाई न फोंदोखरे वाफम ngasi निथापा चुथेक लेब बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनब द मिनिस्टर असे फोंदोखि बने राजन गोहाई न हाई यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिन मरम ओइरगा नेशनल प्रोजेक्ट अम ओइदबा जिरिबाम तुपुल रेलवे प्रोजेक्ट असे साबदा संग मसाक पुसिलक की थबक लेपख्रे जिरबाम तुपुल की प्रोजेक्ट असे कुमजा लिसिंग अनि 19 की दिसंबर फाउबद लोशन बामदे इम्फाल फाउबना कुमजा लिसिंग अनि 19 की दिसंबर फाउबद लोशन बहाइना पांदम थमखिबने हना महान फोंदोखि मिनिस्टर स्टॉप हो गया सबका कोई सामान नहीं है बनमरम ओरगे स्टेटस की साखो थारंग टोटल स्टॉप हो गया सबका कोई सामान नहीं है स्टेटस दे लेब मियाम न अफबा लमदमस की साखो पुरप ngamnun rabagi tamak ngamgada पार्टी सिंग द वोट पीपीयू हना सु राजन गोहाई न अपील तौकी। नहीं आ पा रहा है, कैसे होगा? इतना भारी भारी सामान लाना है, सभी काम बंद हो गया। सामान आने से तो काम जारी रहता है ना, सामान ही नहीं आया तो कैसे काम होगा? इस चुनाव से ही बहुत सारे समस्या का हल हो सकता है, तो यही जनता ही सिद्धांत लेगा।
तो बार बार इतना सालों से यही देख के आए हैं हमारे मणिपुर जनता ने। तो अगर इस परिस्थिति से छुटकारा मिलना चाहते हैं तो जनता को भी एक उचित लागिब निंगथौकाब नमिता मणिपुर हाई कोर्ट अमुक लाकनब कोर्ट असि फुल बेंच ना खंगन करे। मणिपुर हाई कोर्ट ने यूएनसी की इकोनॉमिक ब्लॉकेट का मरी लेना सथदुना लाक केस का मरी लेना गाइडोन असे रेस्पोंडेंट अमा ओइना कोर्ट पुथोरकी। कोर्ट पुथोरकलब मतुंग फुल बेंच की जज ना गाइडोन दा सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतांग पीब डायरेक्टिव अदो खंगब्रा हाइन हंकी। गाइडोन ना डायरेक्टिव फंग लाइते हाइन खुमबदगी जज ना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव अदो पीरक लगे माकी काउंसिल का तानरग लाखलिब निंगथौकाब नुमित कोर्ट अमुक लाकना खंगन की। ngasi ki sathak ba hearing aduda IGAR South ki mihut singsu laki loinana High Court na thau pusilak na ki matang da pi ki ba directive adu ki matang da su khana naina ki kari kari khana naina ki ba gi ha ba gi akup pawdi hauji phaw ki oina phang ba ngamdri। India government amadi nation I mani ki marakta ina kiba framework agreement miyam da khangal luhai dana mahiroyam sung imaibel sing na rajbab na thomjin kray em suna framework agreement miyam da khangal luhai dana sathar kiba khongjang gi saruka ma oina mahiroi sing nungtil punga mataba matamda Johnson school lom da gi rajbab tamna thomjin laktuna gate nam khaina ba hona kiba kaloina na governor tholau haiba kholau lauki rajbab ngak seleba security personnel singa mahiroi sing akan mamong da bukna ki rajbaba nagi ahen security personnel sing tolaktuna gate mamang da vavwer khazin baba de barricade sing thamjin ki mahiroi sing security personnel sing mukna ringai talakta kaisam palom da imaibel ke amasu rajbaba tamna framework agreement miyam na khanga lohaiduna thomjilaki Imphal West police ki makok thongba police personnel sing so maphamadu laktuna mahiroi sing wari sanan ba hona ki mahiroi sing na Manipur gi ngam khai kai yaroi long live Manipur come out governor haiban sing ba kholau sing lauki tungda mahiroi singe marakta ki MSU ki general secretary Manjit Sarang temna luchingba mihut mariamaga imaibel singe mihut ahumanga amaga punna mihut taret governor ga wari sab changki wari sab ba loiraba matungda thorakiba MSU ki secretary general Manjit Sarang temna governor na memorandum amanga si athengu fawda pisillau loinana president amasung prime minister thaduna Manipur gi phiba mase khangal lage haiba wafam thamlaki governor thamlaki ba wafam mase peningai oidi haina su fongdoraki तसेंगना एमसु की खोंजंग निम खाता संसंग गिनी मरम दी तसेंगना एनएसएन आईएम दी इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरक तौनरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पीस टॉक की प्रोसेस हम निहार बसु मणिपुर मियाम ददी हाइब एग्रीमेंट असिना कोई की टाइम बुम मोर कान द मणिपुर मियाम के पुन सक्तम द मचित ताना सिंकुप ताना सगाइरा द्रो हाइब की अकीब मंगसी मायंगनरी अदुगा मुक्सु इलेक्शन कोई की राजनीति वाला सिंगना तोंगान तोंगान बा मखोई की पॉलिटिकल पार्टी सिंगी होबा तोंगान तोंगान बा लालों के आम गक चतर कान द कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिद कोई की वोट की कैंपेन अमकी सरो मोइन चथबसिसु तोबिगनु India government amadi nation I mani ki marakta English ngani tarama ki August ahum da khuyek pina ki framework agreement ki matang da handak pangthok ka darba assembly mikhal da mirep oigada singi apam pam da khangthok na ba wasak pagi mifamama United Committee Manipur UCM amadi Committee of Civil Societies Kanglai Park CCS ki na sinduna tha sigi kunmari da Imphal gi GM hall da pangthok ka dori hiramasi ki matang nga sinungthil lampel path leba UCM gi me loisang da paumi singa unabe da CCS ki secretary Jitendra Ningom da fongdor ki bada mifam Mikhal da miref wedib singda mamaleba nuksibagi ihul laibra amadi framework agreement yabra natraga yadabra khangdok ning nabasin bane maramaduna miref singna wasak lobagi mifam sida soidana saruk yabiyo wasak pa yawdab singum yamna yadabani hana lauthokani fongdoki bagna makha taraduna fongdoki bada nation IM na agreement asida nagagi afaba khongthang ama laklakani hana fongdok labsu India government Manipur gi ngam khoi sokada wafam yawde hana lauri masina maram oiraga miyam na sarang na laibani USM amadi CCS ki amadi Manipur miyam gi oinadi Manipur gi ngam khoi kai wafam laklabade sabchana thengnagani loina Manipur to tongan ba lengak lehen ba amadi tongan bo homeland tan yaroi hana su fongdoki sungsoi soidana Manipur gi lengak bo yawbi gadori ba koi Congress bu oiro aduga BJP bo ro aduga any ama party khunum yawbi gidorba candidate mayam sing asina ekhoi Manipur ima laibak Manipur sigidam ta kayam liep libage habagi thajub cherol madu Manipur gi miyam da masane ai yari haina wasak cherol ma
February ki tang kun gumari da koi jam hall da ama pangtok chagani rajniti wala singna asugum laba miyam da thaja pi ba asigum laba program si yaubiu loina na Manipur da leibiri ba tongan ba ekhoi gi imalai ba idam dam sibu nuksi jaba Manipur da sibu kai ba yade hai ba gi wakalun se na thaja jaba tongan ba loop amadi akoi singmi tami khudimung na hari ba program si da saruk yaubiu India government amsung nation I mani marak ta semna kiba framework agreement ki nungi warol miyam da mek sen khangan dabna miyam da secure oibigi sang wathal lehna education and transport minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdok rei wafam singa si mayang Imphal blog youth amasung mahila congress committee na sinduna mayang Imphal Bengal maning awang lekai da pangthok kiba nomugi oib political conference amada mayang Imphal constituency ki congress midep oib Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdok kiba nei mak na makha taraduna center da BJP na saka pai Kibadagi Rajniti gi Gadharmaga Punsilakuna Tongan ba Furup Kiana Pulaga Sembalam Damasida sense of security gi sang yamna hanta le fongdoki framework agreement na Manipur gi integrity sokloi haiba BJP gi wafam sing adu kayamuk yamna sumlag bagi haiba miyamna mayek sengna khang ngamdri haina su fongdoki BJP haiba party ase Naga People Front ka punasami naba party ani gi marakta aron ba agenda ama leiram loi haiba singna daba ngamde hana su minister na makata na fongdoki Manipur gi lagi ba territorial integrity apoi na ngak ka mo ne no hodai ba se basi makata na karam ba mai wona chakhi ga ne ba se basi gi su ma yam saw na yaw ba se apoi pudin mo na hamna ba sange ha ba se ai thamjani mani congress kaptana miyam da shanti raksa ngakpunami congress kaptana miyam da sense of security piba ngami kumul mai tan le hen ngami shanti le le hen ngami bana chaning ma dharma chacha ngami bana ning ma lai ning ngami bana senin ba fije set ngami bana chaning ba dak sa ma matam da badu ating ma lai ke adu kana ko party ni sa ma du khud tin din ba lining ne su khud tin din ba even na koi long ke hom gi badu customs da tradition da khud tin din ba gi badu ba dol se basi congress ni natte framework agreement ke serol sing miyam na sing du hai yadri karigino nation IMM sung India government gi marakta sathar agreement phong du yadri asin takpade agreement sida Manipur thugan masak gyawri takpani haina hangang assembly constituency da congress mirep oiriba Naurobam Ratan Elias Kapu gi election gi mari lena pangtok miyam gi mifama mada deputy chief minister gaikangam na phong dokre agreement sigi manung da Manipur gi integrity thugan masak gyawdi haraga miyam da warol sing phong du yadab gi maram karigino hangki Hangam Block Congress Committee na senduna hockey union laring mom laikai ground the pangthoki ba thoramadu da gaikangam na BJP na corruption free lawbagi mahota free the corruption purakan hana lawban chanagani mikhal da mai paktringai da ki hauna ticket yenthokpada sale sai hana phongdok na ki ba sing adu na sakhi ne hana su phongdoki mak na makha taraduna kanagumba amatana ngasi fawbuda Manipur gi integrity thugai ba ngamdana lakli ba se Congress na palakpada gi ne kanagumba amatana state gi integrity thugai ba gi matiksu natte fongdoki document le ko modo with documents hayen kunbisimu masak pasu mayam do cover gi ha headline ka ye ga territorial integrity so han do hamdete pot cover de ta ina ke ba yana ke ba document do public domain haku hongo pudingam da Kasih tahu dah. Nanti kita ini dah. Malam itu dah. Jika mak parti segi, lebaga segi pusat segi. Kita beri. Housing Manipur ta tongan me problem kaya mayok nari UNC gi nimit sama helak labai economic blockade ki awab kaya mayok nari asibu kaw thok laga Manipur gi mafam kya da thabal songnu irang tawri ba se khudak ta tok na ba League of Indigenous Peoples Upliftment Lipul na thok pa chero lamada khangalakli loinana yawsang nimit mangani natna makata na madi mamang da thabal song musu yaro haina zero lasina makata rakli Hauzik Manipur lenga ka suspension of operation the lainari ba amade bail the later KCP KK ngan ba group ki chairman KK ngan ba ngasi national political party am odi ba Janata Dal United yaukre magna parties the yorok pat taram opu ki thormo party sigi state chairman ti hangkhan pau na hatada le party sigi office ta pangtokre hangkhan pau na makha ta ki bada handak Assam gi minister Hemanta Biswa Sarma na Manipur nini gi khongchat laklambada BJP na government pahalo blockade hando ke hari base economic blockade ase BJP na insilaga tahol libra hain hangki
Manipur political stability ama lehanaba anti defection law na chingba thamkhibana lamdam ase dictatorial gi mawong da lakle loinana MLA amata na chief minister gi mayok ta wahi amata phongdok ngamdre mak na makha tana phongdok khibada ke ngan bu gumba atopa miyoy amana party asida changlak ke harabasu party asina thong dauduna launa hangduna thamle laktuwa mikhal asida JDU gi oina mirep amata thadok trabasu mathangi mikhal dade mirep sing thadok tuna government sem ngamgani haibagi thajabasu lai phongdoki party organization singsu khoi JDU nadi appeal tawri ojang anba khoi gumna sumaina thokpi ro hojiki political party singsigi makhada tongan ba allegation ama masen thum tawna duna leiba si soidana mangadra ina khalli moi gumba kaya marumna mainstream da lakpiraga Indian politics ta Manipur politics ta democracy makhada constitution makhada openly participate torpa matam dadi soidana maki moi wakhal lon aduna Manipur sida hom pura kadra haibesi wakhana khalaga mahapu khoina reception to jabane Prime Minister Narendra Modi laklibe February kunmanga da Manipur da laklagani masig mangoina na mathok tab security ki section thawrang lokhan na bangasi PMO office tagi khangalakre Prime Minister laktringai mangoina na National Security Guard ki team ma laktuna Prime Minister na wangang lagadoriba langjing achaw bus terminus su yengsingani hari loina na hayeng Union Donor Minister Jitendra Singh Manipur da laktuna Donor Ministry gi makha da taw thabak thoram sing yengsingani amasung Prime Minister ga loina na hanmin nagani hari Status da Human Resource Sakot and Bahibasi Northeast India Development Party NEIDP gi ahan pandamne wafamase 30 Lilong Assembly constituency da NEIDP gi miref oiriba Sekirudin gi Firal Singhat paka mari lena pangthok miyam gi mifam da party asigi Vice President Ilangom Brozendro na phongdok ki bani Lilong Singham makhat leiba Sekirudin gi yom da pangthok ki bathoram da Brozendro na Human Resource Sakot ab matam da sector khudima sakot pa ngamgani phongdoki makha taraduna Human Resource mobilize tawdana lambi thong semgalaga chakot palam amani haibi yaroi community kayana pun khundamini rib lamdam ama oibana state asigi yelangoi dagi leraklaba miyam singbu ngak sen tangai fadi hanasu phongdoki Northeast India Development Party ki maru oiba pandam di development haibani aikoina masidi development hairi basidi human capital zu yauriba human resource we have to mobilize this human resource at the very utmost and a very important oina masi laura kanda mi sing se hana sema matok taeba human resource in upgrade tokalak tarabo automatically many other sector mayam sing desu akoi madu development haibado lakaneba akoi se cultural pluralistic society amade hingbani na we have to be very much protective in all the indigenous type of people sing se masi yamna protective amadi yamna progressive nature amadam porak pa haibisu NEIDP ki asobo pandam amani Lakliba Mars Mari the Pangtok Kodoriba Ahan Matanka ki Mikhalda Sizinagada EVM Amadi Atai Marilyn of Polam Sing Tung Laban Madam Oiraga Infal West DEO office ki campus ta Mikhal Lloydribu Fabuki when a Santok Shin Tobada Ating Makara Tam Lehana DEO Deputy Commissioner Impal West na Tok Pasirwala Mada Kangalakli Nakal Maramda Mars Mari Nipa the Pangtok Darbatara Mathoisu Manipur State Assembly election Gamari Lenana status da Yamnaba security forcing Tazilak Naba Taurang Tawgalona security forcing as a school of the college sing the Lehenduna Mailoshang Sing Suti Tadopu Kongtang Lakolakivasi Marilena State Election Commission of the DC Sing Amtang Gakantabu Haina Apun Irepaki Mahiro Sinpang Loop Ames Notopachiro Lamada Kangalakli Matang aswada break amalawjage Manipur amadi malami tongan I paw single loina na aikoi break te gyamna thuna hanjarake impact news pu migeng ta dum break matung da mayam bo na taram nokchari loina na bulletin asigi makata paw sing miyam na pijari sing dasu mikhal gamari lena na miyam gi mifam pangthokpa leptana chathana rakli ngasi urkhul district manung chana leiba singai gi NEIDP gi miref NK Simre gi mikhal gamari lena ba miyam gi mifam ma Vino Bazar pangthokhi Thormud Sarugia Kiba NEIDP ki Vice President and Bisor Jitna NEIDP na Sing Amadi Tamgi Apun Magi Saktam Sagar Naba Amaga Nungsi Sana Lamin Naba Asobu Todang Logan Yamade Manipur Lady issue sing Warosinama Puratuna Sakopelamdam Oyangani Fondoki Mire Poriba NK Simrin Haikibada NEIDP de party Amanatraga Amabu Hunduna Ngang Basaiba Tauroi Adubu Tautorok Patabakna Miam Gitamaka Tolko party ni Haibadu Utkani Fondoki Northeast India Development Party NEIDP ki ima gidama khaina mingthonba dedicated song ngasi release tawkre Sagolban Tera Lokrakpum lekai deleba NEIDP ki conference hall da pangthok ki bathoram da party asigi Vice President Singh
Mingwaina N Biswajit E Brojendro Amadi S Kunjikishwarna dedicated song asi release tauki party asigi president Naringbam Samarjitna Sairengba Lighthouse Sangle gi artist singna saishakba isai ase lakadurba mikhala sida NEIDP campaign da sijinagadori Amaramda 19 Paso Assembly constituency ki NEIDP ki miref oiriba sapam Kunjakeshwar alias Kebabu party asigi vice president oina hap lehena sirol amada khanghalakli Mars Mariam Sungni Panda Tanka Kanithong Pangtokadra Taramato Sub Manipur State Assembly Mikalgi Board Komba Kam Ting Nakalle Mikalasida Midep Oigab Sing Magimagi Party Firal Sing Sinkana Kibagaloina Lekai Lekai Madi Yumda Manamana Pamzaba Party Firal Su Tena Hore Hanek Mikalasida Maruena National Party Congress Namadi BJP Anina constituency Ayambada Akan Bamong the Lamba Taungadori Impact News na koi na satpada Thangwaiban Assembly constituency yauna Imphal mafam kaya National Party ani asigi firal kaya thiat patheng naraki yum mamada firal animaki firal thelambasu yauhori Manipur ka hek yumtham nariba state Nagaland da nupi singbu Mikhal da Sada Kuntraum reservation pidun awam thakta singkhatna na ba hona ruba state asigi minister TR Zeliang will resign ta honduna anobu chief minister oina Surhozeli legit sub khan khibadu yamna laibak thibani hana Communist Party of India Central Office ki General Secretary in Tok Chiro Lamada Kangalakli Amaramda NSN IM ga India government ga Yanakiba framework agreement adu Miyamang Putoka Maniamasung Housing Saturday Matam Kakaba economic blockade ase Nakalani Marakta Puna Paminatuna Atu Matam the Lucian Naba CPI Gisero Lasina Apil Torokli Transporters and Drivers Council na election gi duty Taunan Gari Pidan Bawari Floki Badu Narang Chief Secretary Unadun Wari Sarba Matunda Yanaba Purpadagi Handokre Loinana Nasidagi Security Loba Thanan Bagari Singh Nagaland Dimapur Dagi Security Personnel Singh Loba Chatkre Adubu TDC na Hanadagi Transport Department gi OSD BK Sarma gi matak da boycott Tauribadu Handokpu gi wafam di Laite Hana Council Sigi President Ice Ranjit Fongdorakli Ngasi nungtilagi hauna puna truck amadi bus Sanirom National Highway 39 da Imphal thadokre lengak na atianba matam da gari sing adu thanan da khanghalakpadagi mobilize tawpada matam hena changbani hana Ranjit na makha tarakli ngarang Manipur ki chief secretary amadi DGP yauna TDC ka kupna wari sarba matungda Manipur miyam gi yenglaga hariba khongthang asi lawrakpani department asina lakliba mikhala sada season raba asam gi gari lawruni haina hotnariba se aremba da sel manghan bani hana su magna makha taki Yamna ingna tamna yamna matamsi free oina khoi kitang pibiragadi khari hena mobilai to bunungai gadabani matam leitabana maram oikanda yamna short period gari chani rom huji chanaba akoina tayari tobsi yam wana hona jai state assembly election nam khak leibasigi yengkanda akoina gari pida bhaiba pirep to handokanda haiba gari ji pijabani gari longna hona bada maduda tingiba expenditure mayam duna akoi transporter mayam da ising da leirasu hena kana gadabani adubu kana dabada unnecessary paisa mangan ba transport department gi OSD BK Sharma da akoina cooperation pidaba thamiba wafam hojiksu mane apology tawdri bhawba transporter sing da lale haijadri bhawdi akoi madugi athing madudi TDC gi maikai degi adum leiri Lilong Police Station ke manung channel leba nungai maitai abdi nungai pangal khulani ke marakta mamang saida thoki ba khana saina ba thaudok amuk anna thoktana ba sem ki ba Peace and Development Committee na sinduna miyam gi oiba mifam tha si kuntareta pangthok lagani hari hiramasi gi matang nga sinungtel Manipur Press Club te pawmi singa unaba mada committee si gi member Sanjoy Khaidem na phongdok ki bada miyam gi mifam se furupani gi marakta mahu sagum nungsi chanan laina na ba pangthok kadabane mifam asida lamdam asida lairi ba lanai lup singi luching ma kana saruk yaduna wa ngangani phongdoki amoramda thoki ba thaudok ase namaram oiraga Mayu Mai Sakibadi Lefam Lejatraba Imung Singda Manipur Lenga ngasi fawa compensation pitok pidre hana pienda fongdok laduna athu matam da mari lena sing nam yeng sangmi duna pitok pinan da basu apil tawrakli or leila da patsida la kadoi da tang kun tariat sida koi ungai gi community or leila da patsida koi public meeting ma community ani ma teman-teman CSO sing lawan bagi dari government di mute sing yauna mana pihak coba public meeting ma paktu mana ba sem sabel loire asigumba public meeting asida ko yang na kana ni ngada ba wakun rasu amuka na public meeting sida hanna resolution lo min na ba yang na bagi mo da ko tra resolution ma kapsu na si pass to
Manipur State Legal Services Authority na senduna National Lok Adalat lagliba February 15 da pangthokon hen toramba adu mathang tha March ki 15 doina mamang da lepkiba mafam di matam hongbo leitana pangthok lagani hana Bharat Sanchar Nigam Limited ki account officer ki chirwala mana khangalakli Panthoi Bi Housing Finance Company Limited ki ngasi mayang Imphal da branch ma hangdokliba branch asina company sigi oina tariat suba branch nei branch asi hangdoki bagaloina head office yaro ga puna company sigi office nipan sure branch office hangdoki thorma da Panthoi Bi Housing Finance Company Limited ki chairman Thokchom Hemo Singh yauna Council of Higher Secondary Education Manipur ki chairman El Mahendra Singh amadi Mayang Imphal Municipal Council ki Vice Chairperson KSI Memsa Devi galoina masak naibu miyo kya na sarup yaki Finance Company asige miyo Singh asi mathau masak khangba masung ningan naba leitana thabak tawba employee ngakta oibana haujikti company asina asoba thabak thoram kya paikatuna manglom na sanchin bada akiba leitre hana Panthoi Bi Housing Finance Company Limited ki chairman TH Hemo Singh na phongdoki loinana state asigi mapal na su company asigi branch hangdop ki thoram su haure hana TH Hemo na makata na phongdoki Mid udraba nupa masa amde nupi masa singi marakta ki sana khonaba art and culture amade mai masingil lamda thoido hindok pasingda piba laisram government award for the visually handicapped 2016-17 ki mental form sing lakwe March mapan phabu manungda Welfare Association for the Blind office ta pisalak na basero lamada khangalakli Regional Institute of Medical Sciences RIMS ki nursing asangshila ki bathabak lepagi khongchang ngasidagi handokrai Manipur Press Club ta pawmi singa unaba mada RIMS Nurses Association Lampel Part ki secretary Ais Priyasini na phongdoki bada nursing na matamsa na promotion pithok taba 7 pay commission sana handabagi mayokta nursing na thabak lepagi khongjang sangshila ki bane medical superintendent na promotion order pirakuna nursing na talib demand pi gane habiki thajab pi badagi khongjang ase handok pane hana mak makha ta na phongdoraki akhoi ngasi promotion order se phangga so still pen zadri kayara khina ko dharna sa thaki doino kayara khina sis work to doino akhoi rim sarse social part akhoi dharna to na bagi le body man nachati strike to nagi to na bagi namta senja gi body nachati akhoi se mayang welfare gi namta development gi namta le jabane but Marachida, akhoi right sopaya thabakula agadi madu so khona tumina khangba ngamjaroi ngamde habdo koi put pasina tana shi sa thabasina tana koi sa pai le tabana ma mo dana ko chatha jari president protest Nirmala Bas High School ki van service hayeng lagi lep lagan hari Nirmala Bas High School van service Welfare Association ki chairwala magi matung ina masak khang daba miyo khara na van service taw lep haitana toina ki halak badagi service ase lep kadabani hana phongdorakli Swachh Bharat Mission Avian ki sarukama oina ngasi ayuk Tapasya a Center for Performing Arts Singjami Wangma Pibia Pandit Laikai Imphal East na senduna Mela Lampak High School kitna panung Imphal East ta social service ama pangthok rehari Lakliba March thada pangthokodirba CBSE Board of Secondary Education Manipur amadi Council of Higher Secondary Education Manipur na loba class 10 amadi 12 ki examination thagada mahiro isingda Democratic Students Alliance of Manipur desam na yaipa pausel pirakli examination thama walingai dagi hauna lamdamasi ki harau kumai melana singba lepin na ba amik sumangila council amadi sound association singda mangjong na haina kibadu thabak to onthok pirak na ba amadi school college singna su yausang munung numit nini dagi hena suti thabidana na ba marilena ba official singna school singda instruction pibina na ba appeal torpaga loina na lamdamas lirba miyam na su yausang gi manung da numit mangani dagi hena thabal songbidana na ba desam gi chero lasir makha tarakli Bishnupur District Hospital Blood Bank Jenims amadi Nifunitoi Sewa Sam Rifles na Seminole Global Blood Donation Camp ama ngasi pangthokre Nifunitoi Sewa Sam Rifles campus ta pangthok ba camp adu da air personnel yauna miyoi yankhai taret romna EP ki Hauzik sanabagi pauda Khurai Polo Club na 57 Mountain Division Polo Tournament ki ahan semi final sang team oikre Mapal Kangjibung dang asi sana kiba quarter final ki match amada Khurai Polo Club na Eastern Students Polo Club Nomaibung Bupanjal mapan namada maiti ba pidu na semi final sang ki bane semi final sang kraba Khurai Polo Club ki Sanaroi
Hobby Achumi L. Thompson K. Gojendra na Panjel Ani ni San Krabamatung T. Rosan Madi O. Roger Anina Panjel Amamanga Chanchenduna Eastern Students Club Nomibung Mighty Piki Saturday tournament Siganishu Mestana Infal Riding Club Lampel Partner Sinkai Hundu Polo Club Porom Papa Panjel Taret Sino the Yam Lakshan Mighty Piki Loinana Ahumsu Mestana KMMRS Singjamagi M. Sawan Panjel Mari Loinana S. Aries Samari Zemson Panjel Amamanga Chanduna Maira Polo Club Tangwai Panjel Taruk Senoda Mighty Bapikre Polo Club Tara Nitone Saru Yadun Satariba tournament Hayang Mets Ahum Sanaragani Matang sa bulletin say tension jadring mga headlines mo na tamjari Manipur Assembly Mikal Economic Blockade na apan amatalay loy English na made ning tinapangko ang ganyan na ECI na tazaw pikre Awan ba Manipur mapurag na nabalak na Mikal sa yam na maruay na Assam Chief Minister na miyam na fondo kre Economic blockade na infal jiribam railway project sound apan mapire na Razen Gohen na fondo kre Amasung UNC President Gadon Kamay lakli ba ng kaukapan mo Manipur High Court among lakli na ba quarters full bench na kangan kray